Rahnwet na Pohnpei Pohnpei Rahnwet na Pohnpei Yang kasadenya rakacho karaspacho nan program Rahnwet nan Pohnpei program kabese we rakap we kasampalakan na wiyawi teban wiyaw nan win Pohnpei karya monaj kan pacho yang nan program kabese na success kagoneng yan walian kichtiyo chiyang kuyach masaratan kay poniyo wow ton walan wow rakso kon Pohnpei yu at mga sakaran wala kan kuransanan kan ko. Wan ko sa manmatlikan nananak kanya ko. At mga wow choror to ka sa manmachay kap na wain Pohnpei karyawan kap na speaker vice speaker chiwa kan chorus ng 10 Bombay legislature. Wan ko son pa pong labanap sa mura labanap chiyon patak sa rawikan nan pilihan labanap kan chorus ng wain Pohnpei o ba chiwan wan ki sa manmar chiyon wain usna. Rahnwet way sa man kay sa mga kuchayan kachim kasamo. Election Commissioner in Wayne Pohnpei, Mr. Henrik Stevenson, me bachoyan namin kay Rahnwet. Kalangan Miss Kalio, Program Director, ay tunggal sa karanwaw pan patrang ito kung tunggal sa karatan at yung mermoy. Kalangan din komoy Eranaing Election Commissioner, miyong chungan kasandikap ponisus enapani usus pan katok na usus choror wach chon usus o candidate chon way anane konengan muangi tabachuan. Hey, Emia, amoy tangya yan taula o kawewe. What issues en usus choror me banya uniriya kan December what issues banya wita wasama ko ban usus kan mia met wiya kasantika election board kan ban yang patron what issues me banya unia ko pa pues mamia Iran peta pan parada ansha mo kata wat wiyawi mepit ko ban suso Iran yang ni tama bengi wiyaw ko to irapin samalar los rutungati ko ba samalar pinin wata watu tawyang nan wata ko ba mi rasutami met iwo kita la iraban yang patro ikamelele me wiyaga wat abang karya mususa mata o ususa pun sotekan pita todo para tapi me apali ko ba o irai no wata krapat pan nano bisinu sus sang todo bang ko no bata o aman receiver o recruiter dan pukoki eu municipality oge kopan municipality mau aman ban pukok ari eu telepon ban ngata wainu raman naptayo kopa raman call to ame pukoki wainu ban aleteng o record o kilang lalkan ban ilong nan computer Toto ngayon bispin ka kamana o kodong station pon ka pakairong ito. Pagkiat panuya mo senbil ka kapungong rail kan arail oban susmi ni arail tungalim sebil ban sawas kita gas power. Pues lial te kulla o sebil men toki PUC and ter ko kulla lial langsung matatok Kalangan komoy kaway maban miyakan tete petang ki tame kiswasa kasaleta metame akoleti
Waksang tami of sinisus pakpakayake. Kailangan irawan uyawir. Mia kantite merong tame politisyang egiswasa. Ligina of sinisus. O beitang kitong ni of sinisus. Tame aitang irong wasa o wong gisang. Tame irong ni of sinisus. Pues corrosion kapwe wegeme dengan kantite meminana yobis enusus yenopung. Pemia na itropert me banken makin tadok pengkak kamele leta dengan nama kantite mesya pakai ibil menai semua aku boyen kawai malkan makin mentiam ki terkasaleta boita nama kantite mailente mawia low option shoes Katarodong station o station Pakairki nak mail kap bil on night show misuskan ran bil wewegeme resita bil moyam ran release the Qatar poitan aman candidate ni koba merayang watan kan rekap Qatar apron kolektif murid option ususya ban pakai lagi, rekaper pakai. Mesyaikin tu ada dunia office cycle station, isai kamana potong station pakai lagi lagi. Asyik at yang mogan. Tamen number memianan option usus the election commissioner di mesyaikan tu. Oh, ada mano irayu lela malung kapung. Aramas buat pakai likin option issues o tama kung station rekap yang malam kalangan. Kalangan kami election commissioner ibacawan kami na macawan way men mangyata Israel akan maya candidate melelong seran karyawan kabina. Kalangan seran maya candidate Sansaler, memir nan palet o tuada printer injuntar kilelerai mia, yei hong ni seran karyang kabna Christina Elney, Francisco El Ioannis, Calio Latore Twin o Federico El Iris. Israel pat na mir nan palet kilelerai mia sansal ay mo imen kasali kana. Aya candidate kan legislature o Winech. Kalangan Alexander Augustine, Ricky Paulino Rodriguez, Wayne Junior Ace Mendiola o Wilfred Edmond, Israel kat nauya candidate on share matanta nan winat nan legislature kaisa. Kalangan kami election commissioner. Yakap sansat metapet iban us friend candidate kan en karyawan kabina o waliapen Winech nan mumoten legislature. Kalangan egin biluya irame kasambal siya misuskan ang wewe mon aral pan para aral ko man sus para sus ren wewe kuya panar man sus ay candidate in lieutenant to legislature mi kasaleda may man ibanus amanta nan pungan candidate and lieutenant governor be Sansaler o mennat beban tadong ke paletria John Winnat rabanu taula us waliaban share matanta na legislature arabil banus amantanan pungan candidate kan me I patawanda makaman ngongatao ko usriaman de silman abasa me paletaban laktak lao situ kalam Kalangan kami
Agaksan mamiyang sus pamiyaw ni special polling place tawasan sus chororkan mamiye nanwain kwam Saiban Honolulu Maui o Ilo Kansas City o Cincinnati. Alangan mia o Israel na sus ni Israel tisha variation creation Riau kulau isu ni Israel time kulau isu lel kulau isu ni shout ya may parawan kini Israel ran o time bagi awayo Amerika dengan ran Europe one i person di Israel mekan uya to Russia mekan uya ni Israel tisha variation o local time eban mia Ayakak sansan sangan chon sus ta magapiyang sus ni special polling places kan mia bukan isusin special polling place kan me se kita sang ususkan ya wir bersama hari mai gambar usus ni special polling place itu kilang mia tai iban sai mai usus ma shota atai a election polling was ako we me Bombay man mo uya to me Bombay ako ko siang bil ni ko pan usus wasa ko pan usus ko miyaw absoluta aban raban to dongki all miyaw be seven kadan kenan balian usus unlisted habitat aramas aban out aramas kasaleda me i songoros me kiyong nan unlisted habitat formo yebe me lelo ari taulausus mepil karani wasa apmi minane state metamo to wasa usus ma soto tarai wasa warabil ban moyang usus aproban ban to dongi unlisted habitat monar ban usus mia pil no global upside usus papel beniam usus waralani ko wa ni special polling place ko wa kan memi miliki re bilban yang usus ap etana gislibedi program kasaleta ni rai passport IT mail puenga kasaleta ma relation para usus te site rian show me essential me releler ni rai IT o kasaleta ma relation para usus atun to ko ban registry aban to dongi ponyo me second registration form o registry nak ambang kale to usus ai songan toni sus kan makak yang sus ni special polling place melel awai o melan kalangan ko boy agak sansan mamiyachon tataban sus kak campaign ki emen kan today Sweden ma election commissioner soto kak campaign pergi uang kusunet soto harapan itu waktu datangkan dan hari mana-mana campaign pergi tadokun apali yang aramas usus anong kasambal ite yang ya to tadokun usus ya butuh aman amansu apa yang gak sabamu soto tawlul may yang to tadokun apali usus friend yang patron campaign ma ibarat wasa bisa candidate para la o kapakabarok teta campaign kaya ke manu ta ko la mo mo wasa wa yen ko so ya me ko te la ngasi me ko te me ba sanjala da me to ko yang campaign na ipabi settle bil to mo Bombay yang kakale na to option sus ko tiran aramas melel magan beniang ya apali usus
kapulia dita. Haimet megak sabang. Kailangan. Yang coba workshop kan, ya kesampuan ko na yan, pwede warinar buyak college. Kasampal mele, contoh tapan ususkan reniang workshop, dekat school kan beban. Yang Israel kita me Israel buko, utama beban ya. Iban karasaraski kan kapir gisombir, beban udan ale schoolin kan kapuya pilot. Akan kapuya usus tu ada, udan pan ale kawit enapali usus. Usus tatau kenen kasampali. Episode mamaya may usus ay option usus kan suto yang workshop akan para to mantau kan kale simple yang workshop yo me awak ay siya ko pagi ang sawot na option usus inanen katra minute koros aramas katra tatok kanya bil tauli lunch tauli bil clock lima ari sotanso karena nanti yang paratong contoh takon usus ikamong korosan paratong kaskul te workshop me banya kan kapasya toto ay bet me gak sabon kuno Kailangan ko may election commissioner. Karya mo na siya kaya la program ng kabese na suksej. Pwede kirawa siya kasampan pwede tataw sus. Kami yan siya ramo ka na yung sanchon way ko na yung wangi. Kung siya na iso. Kailangan mo na yan wala o sapang tama ka kasalada. Imen pakai promata bil kopre yang pakai renan. Running workshop Wain matalani bania November yesak ke biagat yesak riak lak isak ni maisam nanan kap nawasan meeting laut para laut wain kiti bilrano tania November yesak ke biagat yesak riak lak riau muri sawas bil nanan kap na wasan meeting laut wain sakas niare November yesak riau biagat yesak riau lak isak ni maisam wainu bil niare November yesak riau biagat yesak riau lak riau muri sawas wain nat niesil November yesak silu biagat yesak riau lak isak ni maisam Colonia town tekan mon Colonia o tekan likin Bombay kan November yesak silu Rahnwet riagat yesak riau kulok riau muri sawas Hong Kong Saipan Honolulu Maui ilo Kansas City o Cincinnati contoh anusus pan parala o uya workshop on contoh anusus kan kalangan program terkali yei irakan me ibil song-songan wo kita lanan kosong dan usus ususan ritik-lok lima iramaner ulok isu ni sauti poyaki alans to saban aleder wasabaros sudah harapan sudah o koraniang aramas koros waran gistu panene koros waran gistu sanan Bombay sudah harapan kejadian open usus left ulok isu ibig mangkasalita metode daw government kan ragan koyang rail awariya administratively koran ka uyara issues amang ibil private employee man maganda daw kung private ka ika sangkalado ya issues mo samala usus bangay siyang pugadro ime isong pagi kunang kusundad Rahnwet and ridiculous issue ay isong
Pagkiran kap na legislation makasunod ka pagdaglaw en kulok lima close ko. Eura may isong uya Oto musus toto en kap yang musus Rahnwet kusunod ang musus en wo kataglaw memang ang musus mon ran ang mususo ay kaker yala musus memoy kan kita early voting taptanan musus in Amerika mendekir na bagay sa mala rasunga tao nan patapatin ton musus toto musus uyawi ni sesongo da barada ibilmen som ma aban kamanaka manamalla ukdagla sunnat ta memenu susla moran nusaran ba sus sunnat ka moitang wana shawiyo maran pa shak teran lima shak moran nususo teran ka ba moran nususa ka close early voting ay sus ka kapali ay option sus ka kapali siya mare pues sama cara apa bayi me kakare yang aramas sudah bola usus rana usus igap so mau darano sulah papa ay ko ban usus ikola nan wal produk pangata sulah bola usus ikola nan sedo boto point de ikola ni me larano de ni samon dodo biome kare yang ay sulah papa ay ko wa samon cara patolo Engkau kare dari bil ideal ada memia okai ingkang tautanan stosan campaign ka para mas terkelamian tahu laba yang orang laba baguslah okai pun sudah berangki arangin sudah kakalang ragu sana sus kare tak early voting bil kesampan pues masuk bangki yang berkait Irailan bagian miss sesuatu khusus rano bagi cara tu ada khusus lamu kalam urame ibilmen kasaleta I sesuatu abali bukan akan khusus kanan maula mia registration update Shewiyayar nan kausan kanan Bombay o ibil bagbagi ran election director national government sengin kakyo bana boy kisagin asawat sengin share database nusus o ma bali Japan abiyap data bali show to dogwood bana kisapan ari igin duwang director national election o bil kiskosoya irawat a Bombay kanagalar bil project update o ang sawat sa kikilong ng computer dami po euya buko kasampan na sinusus apali bukan atan tronusus ka grama bil men NTT yang Bombay ana masong tanda kamau yala usus nan todo te buko na bali usus en kakwewe uya buko me moy biliang kayo ko sampalnan we dan we maging tatawag kita demokrasi ye tatawag me apali yang John Way ya melel John usus kan arai pung omanaman en usata song tabakan me Israel baba mo kamelele me Israel ka kapali yang rail arai ana nan ususen sharen karyawan kapnaw sharen legislature me tantao oinat magtalban katlan December yesap tuntatop me ban Apali usus toror riawat ye magan ye tatang koto me dimak dimak konaman apali tatang kasambal wat o tron tatang wat
nan ansho motomot ko sutra Bombay. Puyen kairala ata program kasambal entete on correspond Pohnpei me. Kosonete ni shoes kokota puyen apol paro isong ni shoes o candidate kan. Ong nuguyaba masotaban atia sang sa shoes man. Pungano shoes puyen irakan nan kosonete ni shoes kawe kan o kakelaban kosonete kan me limited. Mamia iran peita sangren amanaman sudah bil para program atungol telepon 320-3469. Ayat kalangan kubur Rusia bakal ke radio Rahnwet o atungol kaping labang radio PCX masawasatan program nan. Wat mele on so candidate kan mono susut. Ayat nomor kalangan kamoy election commissioner, kalangan ko po karas. Ayat magayam sa kalasam na siya programen kabesa Rahnwet ng Pohnpei. Programen kabesa wirakap nakasampalakan mawiwiyawi dagano yaw ng Pohnpei. Sila siya lugay siya kuparakan ng kachin sa bali radio visit sa nan program kasanti kasampachi kanaga kacho tamo kasadelia. Rahnwet na Pohnpei. 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 Rahnwet orang lapakan misalkan sum yang kabese yang na Pohnpei.